bari kuganiraho n'abarisa hamwe n'abahinji ba Chanyabhara Farmers Cooperative Union aba Avis Foundation abatebekanisa umushomugu bashabira abarisa kutamana umukonjera hamutinda habintu bari kusharura na nebero kurugo mu matungo ko kwindura iteka yawe n'imikore yawe gireta ihiruka n'abana bozire. You don't have to say much because ebikora we biri twekiri tokweta bugamba nibana bakureba wacengecho icya kabiri okushomesa bana cyo chukuru icyo kunda inama ni yeje nana agiga mushomese ki abana ekeshomere tego makete zireta ashomere jo tapka kwa mwana twijo mushana wihana ya mama tega ya hasi mwana abonshana n'ibindi so project yeki nemwe ahazi ahantu ibanga bitubakura bamwe kwa tulisinga ishuya eshongeje ya climate change. Abarisa n'abahinja bahona nabagira ngo bakwibire no bakora kurunji omyoga yabo ungukonka nabagaruke nyuma ahabwo kubura amashanyarazi. Samashita mengi tuineho kurazi na generators kuzire ushangane ko saritazi 80 ritazi nkaga kubesha to abagambire bizuvite ekirungi cyawe nimba kundro kure bizuvite bashimire gukora favari ya disha tebagamba bakakora ibintu kaciza rute amatata mu giguza 10 12 15 njate kashiro kayo konka washa mu business zindi rute amate wazo mureka view ukajishabane ryo mutwarisha umushomugu gwishirwa abanyishengero baciruhura kandi hine ntande yibakomira abahinjana n'abarisa omukazi kwarabe bize umwana yaba bize mukame ko musheja yaba bize uko kurwana mu makano no boro nibiza kwamu nasima munongo kushomesa kwabo primary training je kubanza ero kushomesa minyeto munongo kaba preparinga amate gamashuri uvuga kuba gafukiwe umuntu mugatwara mbara utakigarikira ahubwo kuba mugatwara mbara babahereza shiringi 10 kandi umwatwarayo agahindura umutindo rutemwe babahereza shiringi 10. aba bahireye bintu byo kwera barisa ingecoma cyo kushare binyansi kura za kani computer okubahwera amakuru agagasha kwa nitatukunda pero mugisha abaranga ni hangariya